paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Chip, kita oh. Anya dagita na ibelang di tayo igit ti kalsada? Basura dagita, Chip. Ay. Makaungat akaon. Nay, apay ang makaungat ka nga, Chip. Agrunrunda kaya wano saan? Agrunrunda tayo mat itirinabi Chip. Apay nga raod nga adda nang ilibas anang ibelang iti basura di tawi? Siguro, imbelang da idi nakaturog tayo. Anya? Kunamat ngamin idi, Chip. Maturog tayo pay. Ay, di ibagbaga day takin ni uncle ko Agungat day jay. Agungat no maamuan na anaturog tayo. Wala. Anya nga iti aramidin na kada tayo no maamuan na anaturog tayo, Chip. Kadalan na tayaw. Ha? Kung naaman no pangpanguran na tayo. Kadakadalan na tayo matgayam. Ay nainteng, adda ka numanen nakita dagiti tanod ana ibelang a basura. Adda manayn. Wen, sinako ka nung nga rod. Adu at talagang dagiti pasaway akaaruba tayo. Ay makaungetak manen a bigbigat. Sapay iranada arabi nga agibelang iti basura. Asidagla siguro ti ayan dagiti agibelbelang. Siguro, inteng. Ay masapul atiliwan nyo. No maamuan nyo dagiti agibelbelang iti basura iti nosadino laditan. Ay nagrigat ti aglines. Anya pa'y nga iti aramidam toya. Iparwak mo na dagita sinako-sako a basura. Amangan no adda makakita kadata. Awan, danag mo. Kat no maiparit sa matagibulang iti basura ditaw. Saan ko na lang aruday? Sige, ipurwak mo. Sige nga rod. Ay pa'y may isa. Ah! Di may isa pa'y. Sige. Ataba daw. Ha? Ano to yan? Ay, Anya ti aramidan nyo di tayo iti kastoy nga oras. Agdidate kamay kwaraw. Ha? Parbangon nga agdi-date kayaw? Kitwain. Anya nga'y kumatidakis na. Ha? Ay, awan matkit di sige, ag-date kayaw. Tay tuloy mo ti agrunda. Sige kwaraw. Aganad kayo nga grunda. Intayon kakatwa. Agawit ang tuyan. kasanungay numaamuan da adat at tinagibuling iti basura. Saan da maamuan? Ag probleman tumanay nagiti opisyal ti barangay. Nang nangruna dayja kumparik ngayntay. Kapitan, addaman ang nagibulang iti basura iji igid ti kalsada. Sapay iji masungad. Na, ano yung palinis kumatan kada kwarog dagiti basura ijay? Nagibulang damanan, Kapitan. Hindi, ay sino nga iti nagibilang? Ay kat masapul amaamuan tayo ano asinaw, Kapitan. Amangan mo't no ni Tomas Amamartag, wano ni Cardo Amanugal. Imbestigaran tayo Kapitan. Wala. Lukatan tayo dagijay sako a basura. Tamaamuan tayo no asinaw tinagibulag. Maray, anya ti pagtutungtungan dagiti chismusa diti tersina. Pagchichismisan da ano asino tinagibulang iti basura iti igid ti kalsada. Aya, Imbestigaran may no asino tinagibulang, Mare. kahit kasano ngay numaamuan niyo no asina. Ay kat agmulta Anya, Iti kanito amalukatan dagidya a basura. Maamuanan no asino tinagibulang kadagidyan. ay, badong! Anya, nakautang ka matlang iti bagas kan siday.
kasano ko maama kautangak, kit delikado tan. Ha? Delikado asasawam? Pagmultaan data. Ay, sa anak ang madanagan, tuyang. Ay, siyak ti madanagan. Ay, Ingka kiti aglutom, tamabisinak. Day tayo dandanag, tar aramiday. Apay nga awan ni Kwaraw. Na apay abirukam kat napuyat ang nagronda idirabi Ay, wunan niya. Aga suman, tarinabi ang mapuyat nga agronda. Kadwa may ko mga gimbestigar kay. Anya ti imbestigaran yaw. Kaya dyan sinako a basura ngayon belang da iji igit ti kalsada, ah? Anya, adamanan imbulang da. Uwan. Sa pa ija imot masungan. Nagad-ado. Ay, enteng, no matiliwan nyo dagiti agibelbelang iti basura, masapul nga ikan nyo iti leksyon. Ay, marwam dagita at tao. Ay, kaasimot dagiti aglinlinis dito barangay tayaw. Ay, nagsusubag dagita nga agibas basura. oray sika, maribanang, agpidpidot iti plastic dito barangay. Ay, wen amare, nakababain met, no ado awara, wen no basura ti makita iti aglawlaw. Umay kan taagpidot tayaw. Ay namaray, ado ti aramidek ija balay may. Anya nga iti aramidam. Ay kat siyempre, aglinisak mo't Aglinlinis kamot aya. Ay siyempre, amaray. Angam nagadumot abulbulong di taarubayan nyo anakitak. Panagkunak, manon nga aldaw asaan anawalwalisan. Ay san mo't amaray. Nakitak nga rod, mare. Alan tumulong kakit day. Da kayo laang ang anya ngay ti serbidag iti opisyal ti barangay. Isuda ati pagpidutin niya. Adumot at trabaho nga aramidan da. Ay sos, pagpidutin niyo ida iti basura nang runa kini kapitan. Day talag pidpidot iti basura iti aglawlaw tar aramidan men, maribanang. Ay, imbaga nga rod ni Marituya nga awan aramiden nyo, iso nga agpidot kayo kano iti basura. Ay, bayamon mare. Saan kamin nga agsaupay ta dumakkel tuman nga isyon. Wen agtrabaho kayo kit din. Ituloy mi nga imbestigaran no asino tinagibel lang iti basura ijay. Ijay? Ijay igit ti kalsada amaray. Kate, kasapulan nyo ni Kwarog. Nakariingan aya maray. Nakaturog pa'y laang. Ay, kaasimay. Napuyat ang nagrunda idirabe Anya, rugyan tayaw, ti investigasyon. Anya ti makunayaw. Wan, rugyan tayo. Katurog pa ilan ni Kwarog. Ay, aguro-urok itay. Lukatan tayon, day tamay sasako, kapitan. Hala, lukatan yun. Umunaan na alak day tunay. Na, tulang mati ko kunti baboy. Aguray ka, kapitan. At damalagip ko ang nagsida iti kukod kahit. Malaala, panunutan. Aha! Amukawn! Ay, asinaw. Ni Marituyang. Duadakan ni Kabadong. Ay, sigurado ka? Wan, kapitan. Nagkuyog kami anapan ije palengkay. Kat kukod, ti ginatang ni Marituyang asidada. Mabalin nga isuda tinang ibulang iti data basura, no kasta. Ay, paayaban nyo ida, kapitan. Tap nagpalawag da. Da kami latan ti pagbabasulin niyo, no kasta nga da problema dito'y barangay, kapitan. Kasano kat adamot nakita mi nga ebidensya. Anya nga ideta nga ebidensya. Di kukunti baboy ang nakita mi, di na ibulang a basura. Apay, da kami laang kinibadong kaw, ti agsidsida iti kukod ti babaw. Ay, wala niya. Awan lakit din. Da kami ti pagbabasulin niyo. Aminin nyo nga minin, ada kayo tinang ibulang. Ay na, kapitan, saan mi ama aramid deta kinibadong kaw?
Nambaran mi ko mga gibalang iti basura di taigi ti kalsada. Kasta iya. Mabain kami imot kada kayo a barangay officials. Nang runakan ka, kapitan. Chief, papaayaban na ka ni Kapitan. Kariring ko pa lang. Apay ka now. Kaya't nakan sa akasarita, maipapan iti na ibulang a basura. Tapay ka now. Ada siguro damagan na ah. Sige. Mapanak nga rod iti ayan niyang kalkaw. Ngam, Chief, di mo ibagbagaan na turog tayo ah. Nasakit ti makadal. Ay, wala niya. Himbag tayong palagip mau. Magronronda kayo, wendo saan? Agronronda kami, Uncle. No kasta. Nakita mo sino ti agibulbul lang iti basura. Nakita ka, Uncle. Ijay nga igit ti kalsada ti pangibulbulangan da. Wala, Uncle. At nakita ka bakit kan lakay. Sino da? Datatabadong kan na natuyang. Sigurado ka? Wala, Uncle. No kasta. Isuda ti agibulbul lang iti basura? Tirasunda. At dadaijay tagdaydate da kanaw. Kung kunadala ang Nakita ka, Uncle. Parbangon dayjay day. kasapulan pa iti investigasyon. Kapitan, may sapay apam manaknak ada kabadong kan marituyang tinagibol lang iti basura. Kat daytoy. Anya dayta? Daytoy pangis a sandal ni marituyang. Kukuha na dayta? Wen, kapitan, kukuha na daytoy. Usaran na daytoy idi anakitak. Ang idi napirden, imbel lang nan. Payaban tayong harod ni Marituyang. Mapaglibakan da pay, aya basura da dagita. Sanain, kapitan! Ay na, siyak manun ti pinaayaban niyo, kapitan. Basol kumanan, nga da nasarakan nyo apangis a sandal di ta basuraan. Kat nakukuha mo iti pangis asandal. Sanak ngagsansandal, kapitan. Kita umanday ti dapan ka. Karang rangyad Katuan, dayta, tagsandal. Napay nga ron nga ipakitam kanyak ti rangyad mo. Ay katap no mamati ka Asaan ko ako kwa dayta asandal. Iso asanda kami apabasulan anagibulang iti basura. Tasaan ada kamay. Ay, saan nga aminin ni Marituyang nga isuda ti agibulbul lang iti basura? Ay, wen nga rod kapitan. Talaga nga impatangkan na nga awan basol da. Agad, anya nga rod aramidan tayo ngay. Agpampanunutak nga ron. Kapitan, anya nga tano imbis adusaan tayo dyan nagibalang iti basura kat ikan tayo iti gungguna. Kas lamayat Sa nga ribo ti kadasako a basura. Sige kagawad. Mayat daytaan na panunod ma. Para, anya di iwarwaragawag ni Kwaraw. Di ka tumanagare. Denggem ngamin Kabaranggayan! No sino man ti agibulbul lang iti basura iti igit ti kalsada. Agpabigbig kayawn. Ay sus, di nakitaan iti kastamaray. Taawan amok dita. Denggem anaimbag ti iwarwaragawag ni Kuwarog. No sino ka man nga agibulbul lang iti basura. Mapan ka ni jay barangay hall. Tamapan mo alaan jay tangdan mau. Maray, nangag mo? Matangdanan di nagibulang iti basura. Sa nga ribaw, iti kadasako, ti basura. Ay maribanang, inakaon. Panap? Inakayaban ni Badungkaw. Tamapan mi alaan di tangdan mi anagibulang iti basura. Kayat mo asawan. Dakyo. Ay, wan maray. Da kami kinibadong ko tinagibulang iti basura. Matangdanan kami magayam. Wow! Ay, kapitan. Umay mi alaan di tangdan may. Anya tangdan? Tangdan may anang ibelang iti basura paray.
Da kayo ti agibelbelang. Wain, paray. Amin na basura dito'y igid ti kalsada. Da kamay, kanituyang kaw tinagibelang. Anyat pamanaknak yaw da kayo ti agibelbelang. Tuyang, ibaga mo na. Tapno kukuha ta amin at tangdan. Ay, tunggal parbangon, Kapitan. Rumor kami kinibadungkaw. Tagibalang kami iti basura. Ibagam amin, tuyang. Kaya't mingamin arugitan da iti barangay, Kapitan. Hey! Saan nyo akayat? Analinis ti barangay tayo? Itad mo na, paray, di tangdan may. Ay, sagsagan na pala na treasurer. Iso nga orayin yon. Ay, mano asakaw ti imbelang yaw. Adu nasurok asa nga gasot asakaw. Adu pa ya. Kwinta mo, tuyang. Sa nga ribaw, ti bayad ti may sa asakaw. Manuamay, ti tangdan ta. Kababain mo't ano kukwentaak dito'y sangwanan ni Kapitan. Sana balin. Awan kwenta na day ta kanyak. Ikang kay ti calculator ta kwintaan. Ala, tuyang. Kwinta mo. 100. Maalayo adagos de tangdan yaw ang nagibulbulag iti basura. Aday ta. Angem, maibalod kayo met adagos. Anya. Anya may balod paray. Panagtubngar ngamin itilintag ti panagibulang iti basura. So, maibalod kayo. Nagadugaya man timbulbulang yaw. Ay, kasano daytan ba daw? Kasano ngay tuyang? Awatan ta di tangdan ta? Winnaw, mabalod ta. Ay, day takot ngamin tatabadong kanana toyang. Amuyo abawal, aramidan nyo pailaang. Anya nga ita, agparikot kayon. Ala, sigay. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.